Ćao svima, dobrodošli novi klip. U današnjem klipu testiramo novi boks, a to je ovaj Hogar strašni. Hogar, i to strašniji. A na sliku je ovaj Obelix, valjda, na slici. To pravi Mirnovic. Pirotehnika, najbezbedniji pirotehnika. Ako se kupi legalno. Uglavnom se odlepljuje. To se ne treba, znači to nemoj da odlepljujete kad kupite ovo. Ništa ne odlepljujte, samo odlepite gdje je ventil. Samo se vidi. Evo ga fitilj, to je ventil. I tu kresneš, staviš na tvrdu podlogu i to puca. Roka. Ništa idemo, rokamo, kad već roka.